Saranicira sente hak solok tebes, tamba celebra festa Páscoa, nessa momento importante basira, a tua meeting siranifier e hamundo. Turmai itabarona sarani siranialiang. Hansa Sarani Católica, ita tene kata iha Páscoa ni ita ia cerimônia bota hat, liu-se quinta-feira santa, ita hatene ita halo avaliação ba ita ne moris kona ba unsa moris harai kantuir Jesus, tama Jesus faste profeta ni ai hene ba, ita tama ba sexta-feira santa, ita tene kata Jesus mata iha cruz, tamba ita ema ni sala. Ida ne hakarak fo hatene ba ita hotu no dar Sarani Católica unsa ita bele moris tuir Jesus nia hanoring moris tuir sacrifício ne bema que Jesus oferece ona baita ema foni an mate he cruz atune belesai sarani de ne bema dia kliu hodi banate tuir maromak ni hakara kodi mure tani moris tuir saida mak Jesus sakarak ita halo ba ita hotu. No dar Sarani Católica, a mensagem importante ne beba ita hotu katak fiar ita nia fé ita nia liling batismo vai hira sunuona ida ne maka haturu katak ita Sarani da Católica ne bediak. Igreja Católica hari hosi São Pedro ho Jesus ne escolante sira ha huia tempo ulo. Tamane se hau kuliah hau no dar Sarani hau se moris ho Católic mate ho Católic. Igreja ne bema hari hosi profeta sira ida ne mak funda ha ne fé hosi hau moris to hau mate. Hau se la mono ba tentação saída também tere katak agora fim do mundo besikona hanoring sekte barak profeta faltu ne hotu koko itani fé tamane husu baita hotu tu mantém itani fé no dar Sarani Católica ida ne bedia ida de universal. Ne no dar ita lau itine peregrinação ia mundo. Wahira ita nai hakara kona ita fila ona bania la precisa ta ita hala ta itine peregrinação. Ida ne itine participação. Por exemplo, hanesa horikalan tu irmisonon balon dia ohin la presa mayona ne la completa. Quando ita completa makansa agora. Ita durante tempo pascal tem que ser ita ativa, ita ne a iha loron sira ne importante torna mata. Ida ne ita ne participação. Dia ida ne ulu jus rasik de antiona. Tiana hau haru kai me bahak lake mai be imi tenge cuidado seia e mavalo mo sumai lori hau nenara katak sira makalia los no dalan los mai be no dari ita Sarani dia atla bele monu balasu e mania tamba saida ohin lorong mo su fiar barak mai tenele fiar sirane hori osama ko mai nebe fiar e manebe fiar fraku tenge monu ba menelasu. Maka agora davam essa profeta falso siramoso nelos no daram Santo Padre mai colher está sistolo dia cuidado la faik barak se moso mai tataimi la faik siremo moso mai dadau nebe husu basrani sira hotu atu cuidado itene an hameti itene fiar halo itene fiar makas liutam buras pa bebek atu keta monu vai menelasu ide nema importante. Ona pa sekta selok nebe iha hau nudar Sarani Katolik puro Roma Katolik atu dia handet kata ke hakerek nanis iha Biblia buat tu hakerek nanis exame moris nian spiritualidade ni sempre iha ida ni mak poin bele hateni tani ni spiritualidade ni passa kalai la oba nível dia kliutang kalai então buat tirak ni acontece husik ba atu dihan ba ita ni mak dihan ita Katolik puro ita hafortitan ita ni fier reza buka grupo oração Roma envolve ani halaran ita cria unidade e oração ita oferece ema sirane ita mos label hakribi sira tamasira ita ni ema hoto ita oferece sira ba maromak iha lefuan ida how kai espiritual dari nian buat ni mai husi mundo nian nia bele buras mai bela dura mai be buat ni memang mai husi maromak nian nia se buras ni se dura para sempre husi parte igreja nian mos tem ser movimento la situang
ao mesmo tempo iha grupo Siraselok nebe ola parte iha igreja Katolik ninia mahon atu hanesan grupo kategoria Siraselok atu bele tun babaje la bele mosturi hafatin hanesan halo evangelização Roma haklaken batu turi tun iha fatin fatin. Depois kona ba sarani siran be mak iha fatin be kari kita ladung to ho misa bo to bot sirane ita reja tu dia depois karik iha confiança usi igreja ba liu ba grupo kategorias Roma atau sira bele haklaken liutan ba halo retiro Roma halo rekoleksaun Roma atau isarani sira iha fatine be sara leu sira bele sente kata ita hakuak sira ita la bele husuk sira mos pois ita avija dadau ne luta sacrifício sarani sira nian mos.